Evo jedan kratak video o odjeći koju nosim na Pacific Crest Trailu. Dakle, prvo sintetičke hlače, brzo sušeće, ali nisu vodoodbojne. Nemam vodoodbojne hlače. Zatim sintetička majica, kratkih rukava. Jedna je na meni, znači imam ih dvije. Jedna sintetička dugih rukava kada je hladnije. Zatim ovdje imam windstopper jaknu, pernatu jaknu. Ovo je hard shell jakna koja štiti od kiše, Gore-Tex, ultra lagana. Zatim kapa, vunena, Montbell. Zatim imamo Darn Tough čarape koje nosim u ruksaku, druge su mi kod tenisica dole negdje. Ovo je grijač za vrat u slučaju da je baš jako hladno. Rezervne bokserice, druge su na meni. Kratke hlače, to nosim kada mi je roba na pranju, onda to nosim na sebi i po gradu. I majica za po gradu, kada mi je sve na pranju. Cipelcugerski grb, naravno, neizostavno. Onda imamo odjeću za spavanje. To je base layer, fina lagana, kao nekakve duge gaće. I duga majica s rukavima, u tome spavam. I onda imam još za spavanje čiste čarape ili inđi čarape koje su u slučaju da je malo toplije. Sve to, naravno, neizostavni šešir. I sve to držim u vodonepropusnoj Sea Summit vrećurini i u slučaju da pada kiša ili nešto da mi se ne smoči odjeća koju želim da mi uvijek bude suha. I to je to, drugo ništa nemam. Eto, toliko za sada.